Of
Piafi
Ne ilo peka tate ia pe hala me he otua. Io sono Kitahi, Nanonga, Plato, Petahi, Nanova, Shona, Yeketo, Ika, Nakaton, Bebo, Edo. Ngai no ko siona e ke te ina kole 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 ki otua. Ele sala na ta. Wa ki ai ka siona ki ki otua. So yo kola ai a sioma ki a siona. Ko wa ya. Siona. Ni ni le. O ka ha ya ki na ko ai
Timothy, kinakanga, kononga, ihemawe. No hay cámara que haya las igual.
pas baik apa? Siasi, con tu cavolo e sonni
si hawa pe taki mua. Ko si hawa pe ai maluhinga. Iyo, ko si hawa ai pe o tau kuianga. Pasti mai ya kan. Kalau baik di kas paus, kalau bersama sih, kas kalau kas orang kok isias. Tatai tahan nak sias, o keito ai apa nau, kita fungfunga ya kalau si ono, kau kepia, si ai pe panau, o mai amon, nau bio mai kita untuk sahabat ini.
Jisu ko ha mai e. Ko masai de pe. O ulo toku o toho. E o koha o fo. Kore me ke uwha ngai whatapu. Ka tā muau. Whai taki vai vai. E i tēne Paulo. E tohi ke kakai kolose. Tolu e mahe. O tolu e mesi. I lona ha mea te mou whai. O ngāwe te ngāwe kere. Koe ngāwe ke i ki. Koe kai te kakai. Koe ka veinga. E tau ngāwe mai e i ki. Kuhanga e whora koe ni. Korei. Whai no hina ki tau tonu. E tau ngāwe whai. E no tino haa mai. Koe si asi. Whakamā popohanga i o kakai ki. Kukaha e tau mua e pēs koe ni. Tau ngāwe ka tō pēs si asi. Kuka tō pēke e ki. O i kai ke tāna. O tau tui ko toa. O ino no te kau ki tau tō. Tau ngāwe te ngāwe te e ki. Koe uhi, o kumake, te koe o tua. O kumauinga rewa, ki tau hausia e makia e o tua. O whemau e whorofora, ki tau ngāwe te ngāwe kia. O mahino he tau aloto, o whai mā tau tolu e apostolo. Ko ne hausia e, ko ne kohotu mai ki tau tolu. Ko me tau aloto koe ni, o kukai he ahau ni pe. Au kei tū fo, ke kahau, ke tau ngāwe te ngāwe mai e ki. Siasio e, ko uho e pole koe ni, ke tau roto aku, ke tau tui ki ai, ka fua ke kata tau taimi, ke tau ngahi ngāwe mai e ki. Me hanga rewa he ngāwe o tau whai, whai via, whamonu via, a tau whetuku mai, ka ngahi tāpua. Ko ho rīmi snare, ko ho malama, ko ho wakonaki, ko ho pure lau tohi, ko ho whai lau tohi, ko ho whai hiva, ko ho hiva. Colossians 3, chapter 3, verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart. As working for the Lord, not for human masters. Children and youth. This verse clearly tells us that everything we do in our lives, we do just to glorify our Lord Father. Whether you're playing sports, whether you're studying in school, whether you're playing music, whatever it is you do in your life, we do it just to glorify our Lord Father and not mankind. Throughout my journey in this church growing up, as I've gotten older, being part of the youth, I've been given a lot of stuff to do. For example, being the whaiiwa of the youth. And to take it upon my shoulders, it was a big blessing. But one thing I had to know was whatever I did for the youth and being the whaiiwa of the youth, I had to do it for God and not for people to see that I'm the whaiiwa and I deserve all the glory. Years have come and we've been to Tariu, and being myself, I like to be funny. And when I tahiwa, I like to be funny so that the crowd will like our hiwa. But I forgot one thing. I did it so that everyone can see that I'm good. But the real reason I should have done it was for him only. Just o tu ngāwe ki ai, tā ngāwe,
Ka ke ngau e te ngau, te ko ngau e ke iki, koe kai ke tanga. Koko ki ai, ki mpane au o mfu mawhitu. Ngau e tangata ngau, e papa e ko. O e whakahau e, o e maroro. O i pe tamau, tanga o ngau e lea. A te ke i pompong, o e momo e. Sio tangata sio, ki ha moia. Ai mea te ke ino, ka tā e tau. Sio he whitotong, sio he maroro. O i tangata au, hau ai po. Sampai
Hebrews chapter 12, verse 14 to 15. Make every effort to live in peace with everyone and be holy. Without holiness, no one will see the Lord. See to it that no one falls short of the grace of God. And no one Peter rose up and caused trouble without it. Glory que merino a tua and control your anger. Merino makakai ko tua pe. Te kon fare taha. Opo ke kama api. Te tuwa merino pe ko fa. Pete que opo que o cão avi e aí temos que vá de cada minuto bem logo a moto eu quando não o novo ali de novo bem porém aí a solução vai e vou para tocar o tal mais é por falar vai ganhar que mal vai merino e kati ko mamata si eki. Merono hila. E kati ka usia ai tani.
where we see anger, takes the fish. Koe I tā me tāwhia, me tā hei a pāwhitau o te rawea pāwhai. Ka pau ke ina ki o kaunga api, e kua taha. Te hawa mea whai. O rau mea hau ki te whakau, o satu ke, te rā kori e tō tahu ia. But you're effectively passing on your offense to your friends. Remember that what you say doesn't affect whether good or bad. Be careful what you say and read the tongue, because it could shape the opinion that you should get. Tala mai e tō kua. Ka inga whi. Ko tau ke moka. Whana mo. Koi ke ita. Ka wau ke ita. E kai te rawa o whai e te rei. E rawa e o whaki whai. Koko ke himi whawhataha. Desu ka kiko ni wā. Tama ki te koa. Ko he ala peo o. Korona mea roa, tui mea whai toto. Kau ke ita ni, tuka whiri nā tō. Tio ke ke iki, tui mea whai toto. John 15, verse 9. I have loved you, even as the Father has loved me. Remain in my love. Remain in my love.
immediately. When I get girls in Tasi, pagkatahan muy loy, apostolo loy, kalistiyan loy. Kaya kung mapulo man tayo, kaya apostolo loy, malapit natin, inautor mo siya. O kapag ito eki, o pagka mahilo may at pa'y kinikili, ayaw ko kahit ay pangilimaw, best working yung mga tara. Kaya nga kahuy eki, o pa'y kaya ay tari, kaya ay maoni o loto pagkakalusiyan. What is the nature of true Christianity? Kaya ay pagkakailoto pagkakalusiyan maoni. What marks a true disciple? How do we distinguish true Christians from false Christians? How are we to understand and explain our actual relationship to God through Jesus Christ? And when people wanted to follow them, like disciples, he said things to them like, unless you're willing to leave father and mother, and hate mother and father, and hate your own life, and give up everything you have, and take up your cross, and follow me, you can't be my disciple. So I remind you that when you describe yourself and say, I'm a Christian, and somebody says, what does that mean? It is far more than just believing in certain things, or that you go certain places, or you go through certain religious ceremonies. It means that the Trinity lives in you. God has taken up residence in you. You are His dwelling place. You are His temple.
forever. Remain in me, remain in my love, abide in Christ. Goya mo ka mo. O pata si Sugyo te go. Kung may pagkaam, ikaw nari ang iyong tawtoto. May lawat ikaw, no pumao, e opa. Opo kaya hindi magyawa ng pumao. Kibaya o palaki, patakoy na ibuwa. Na nabito kimamani, kinumuri ay bobula. Opa na kakoha opa, na napay na akaw. Sisuna na matelo, kinumuri ang bobula. Alaw pa may pil monoto, patakoy na buwa. Pagkatupo ko toloto, kahit may alinde mo tao. Opa na kakoha opa, na napay na akaw. Sisuna de Mateloa, que le pude Karena kalau kau yang dia ke rumah kita, kita akan tahu kuat dia.次はこれさ、今、あと。
mojigoto. Cheers. Come again.
Kau hala fagi atu e pānan. Akalang ko tau e tui. E whakapatula me o whai. Leu kai ha mea ia e whiunga. Whai ake fot. Whata koe. E mō ni e tala loto e pine motua nuku nuku. Misi ko mea lau noa. Ka koe a hon. O toki wha mooni. Ka koe misi ko paula hau haua. O hiko kuwangi na e whai. Whawhetai ke otua maaf maaf. I e tari. I e teu. Ka moe lotu. I kunaka katoa ai, patongia e, a koe. Kai aha mea ia e moua. Si whanga sipi ko omi ke whai ano tau ia. Ako mau roto o pe e maurere mai moia. Whakatau ange, whai aso mau whakatau. Ka mei e whai lauto hui o au ke whanau lauto. Ea, ea, tua whatu. Mua ki o uwhanga, e tau tau.
Motherfucker, it's real life. God gave for the full life for my Lord. We are now with a home. Mulai dia walk, sebab orang faham kalau dia macam mana tu tahu, mulut, bagi kita dia, maya mulut jadi siapa. Untuk orang kau yang hot, kita buat Thailand, kita buat Thailand kau. Bodoh yang tua kau kenal Mumbai. Kau betulah di fire hot kau hilang kau. Dia hot juga. Kemarin tua usino tiga kau. Dia nak Mumbai kau. Kau lah. Kemarin lah ya. Malu kau, malu lo, malu ni. Buat kau ini. Kau ni, kau berfirman orang beriman. Orang kata apa? Nak memulia, lalu suara lalu macam apa? Bapa tua kemaluan, malu, diberi orang kata. Dua anak karya kreatif akan berubah kalau dia boleh.